بینرین هجاو برومت امجارا خواه به میوان خواه پارلمانتر وانه یه دم پارتی سینان چیفت یورکرش روه دکن کرم کن ام به هوره تماشا و گوداری بکن. لترکیه پولیتیکاین دستلاتداری یا لهمبری کرده هر کودچه لگل کودیاره لی هر کودچه به آواکی سیاست خو برفرد که او جبو خو هف کارانجی چید که و ارشیل سر کرده زده ترد که پازده میده تایباتی پازده تر میده پیمان مطابقات یا امبیجن نابرا ترکیه و عراق ده حتی امضا کرن ده آنکاره ده چرچوه وی پیمانه اتخوازم چرچوه وی ضابطه اتخوازم جوهیم ببیم هم چوال وی ضابطه میزد کن و دوی سردمی ده نابرا عراق و ترکیه ده پیکاتنه که پیمانه که اوساکی هم چواده بینن. گلک سپاس سری دا دو جن روزنامه‌وان لسلیمانیه دست حاجت کی وقت فروک شکتار به انسان هات نکشتن اما بویاره به تندی شهر مزار دکن جنبال باتوان و لحمو حوال و گریوان سرساقی دخازن بانکا حکمت حرم کردستان و همو حیز سیاسی باشور و همه کردات کن لدی جوایرش گرک برتکی خو تبکی خو زده بین زمان روجرات ناوین چوا که حماسی هرش اسرائیل کرد اسرائیل دنل دست برسیو دا و دخوانی دا گفت که او بیاره ما 11 ایلونه یا روجرات ناوینه او اشکره بو که یعنی اشارت نشان دا که او شرطن نابرا حماس و اسرائیل ده نمینه لحرمه بره بوه او سازی بو پر زیده نشو لباشور ده ام بین حسیان کتنه دوره زیمنه لباکور ده ام بین حزب الله کتنه دوره لروجلات ایران و رخصنه که نیزیوین کتنه دوره شر دنابره ام بین حماس و اسرائیل ده درکت بو شرکی وک ام بین هرمی نها ترکیه هر دایم همو بویاره روجرات ناوین ای جهانه برده روجرات ناوین ای جهانه لسر مثلا کرد خونه تنه عجب آده ترکیه و دولت داغرکر دیجی عجب کردن سری دازی و دو پارچه که خواهی ستاتونن دوی به دیاری ده لحرمه ده دوی شرط و مسجد نهو ده اوه درفت نهو دست خوخن یا دست خو نخون احتمال هیا که دست خوخن احتمال هیا که وکم بیشن دست بچن لی اونا هانی لیدر ام شوا بکن شتو بکن ام پیشی اوی ببر جبو اوی بلیز و بس وک ای بون تفگر بون بره کتن شکر یک ام بین پیمان عراقی و ترکیه دیوی روسیه هین هر دایم دخوازده ترکیه و سوریه نزد هفته به لدیج روژه و هرش دیر زور هنو هندزانه او یکم جار سوریه سرانسر و خوکت در ناف سیوی وزیر پارستنا ترکیه وک پیامک بالکشه امی یک وقت سری بسکنم نها سری دا ام بیشن او مسئله پیمان عراقی ایران یا 15 طبقه ته چواته یکم ام بیشن که او ته ویواته که ترکیه ایدی نابرا عراقی داره کردستان هرم و لسرانسر عراقی ده بو هزکی فرمی نابرا عراقی بله بو فرمی کرن فرمی یعنی نه تنه لباکر کردستان لسرانسر ام بین عراقی ده بو هزکی فرمی او ته ویواته پیمان دو نگهی گرینگن دبیجه که یک مدزنین بشیقا 12 کیلومتر باکر موسولیه و نابره دو موسولیه داره جیک استراتژیکه او سالانه ترکیه جورا در نکت چقاس زوردانه ایجار جارد در نکت لی به هز عراقی را پار وکر او تی ویواته گرک امور بخونن یعنی ترکیه عراقی را دبیجه که اگر از نبومه تنک او باتنا باشی تنک آنا باتنا باکر کردستان هرم
Vaya ez dadigirim, ez dixwazim wek siyaseteke ilhaq dişopînim, lê pêşiya te vetkim, rêya te vetkim ku tu bi leşkerê xwe, tu bi hêzê xwe vegerî seraserê Herêmê Kurdistanê bijî bigirî. Ji bo wê tenê berjevendiya Tirkiyeyê, berjevendiya Iraqê, hikûmeta Iraqê zî, ew hir dîtî dixwazin Herêmê Kurdistan zî li ortê rakin. Belê. Di dî wî zatî bixul beşiqê derneket başiqa. Divên wek em tên berpirsiyara wê dewra Iraqê kir lê ji bo xwe ji wê derê de dixwazin wira bikin wek em bên ji bo hêzê Tirkiye û Iraqê wek perwerdeyî bikin. û têkiliyê hevpar pêk bînin. Wek em bên koordinasyonaka leşkerî li orayê pêk bînin. Vê şûna Iraq û Tirkiyeyê zê bi hev re. Belkî siwe êrişa Şengalê bikin. Belkî siwe êrişa wek em bên minteqa Qandîlê bikin. Ew duwe koordinasyona wana. Ji bo wê ew gaveke giring e, tehlûkeke mezin e. Di dî wî wana tişkî di gavek davitin gotin em li navenda Iraqê de wek ew koordinasyoneke navendî çê dikin. Ew koordinasyona navendî zî hêzê de dixwazin xebatê hemû tenê ne leşkerî, aborî siyasî her tiştî peymanê wan li orda navenda Bexdadê de wek em bên koordîne bikin. Belê. Iraqê çima got erê ew giring e. Hatta îro Iraqê wek em bên her daîm şin davit. Sê sedem ya da çar sedem giringin, yekem ji bo berjevandiya Iraqê zî ew giring e. Iraq zî daxwaz dike ki Herêma Kurdistanê nikana rê rake destê pê wî bişkîne, kêm bike. Belê. Ji bo wê tê berjevandiya wî. Di dî wê Iraqê wek em bên ew proja Basra heta Yeniköyê ew rêya ew yê Rêya Bazirganiyê. Bazirganiyê. Ji bo berjevandiya Iraqê zî giring e, Iraq weketî astengiyekê belkî me serî de zihanî ziman berê bernamê dinazî, dixwaze vegere nasnameya xwe erebî. Nasnameya xwe şî bernade, îro şiya li îqtidara de evî de. Lê hêlekî de dixwazin bandora Iraq Îranê de hinekî xers bikin wek erebin pêşê paşê de. Sisî wî niha Tirkiye wek mesaja avê daye. Eger em têkilî xwe li hev bikin, em pêşva bûn, nav nînok dijî terorê em bi hev re bimeşin, em avê vê şin de zêde berdin. Berdin bernadên tu şeklî ne. Lê ew mesaja din. Ji bo wê vana merheleyekan nihûye zatî ew projeya rêya bazirganî û wek em bên ya Basrê heta Yeniköyê zatî Kurdistanê dûne de dike du parça. Zatî Kerkûkê heta Nîmûsulê orada derbas dibe. Ji bo Tirkiye, ji bo Iraqê jî gaveke giring e. Ji bo wê siyaseta Kurd gerek li ser vî biskine ew tiştekî nû ye. Belê. Tiştekî nû ya din jî weka pirsekî dixwazim bikim. Tedî li hemberî Iraq û Tirkiye li hemberî Kurda avakirina paxtekî ew ka wî heye. Em bêjin mîladekî wî heye, em bêjin di dîrokê de hevkariya Tirkiye, Iraqê, Sûriyeyê li hemberî Kurda hebûye. Lê anha em bêjin di nava wî paxtê de partiyekî Kurd jî bi heman awayî, bi heman hêzê weka hevkarê wî paxtê ye. Ew wî em çawa şîrove bikin. Gelo wan tiştî ku we şîrove kir jîtiya Kurd ev em bêjin mutabeqat hatiye ava kirin lê di navda Kurdekî ye. Ez ê vegerim ser vî tişkî di balkêşe. Cerem kin. Wezîrê Paristana Tirkiye peyameke giring da, balkêş da. Got ki eger em vekîlî me banga Amerîkayê kir. Eger Amerîka dixwaze bi rastî li dijî Daişê îşîtê şer pêk bîne, eger çiqas hêzê leşkerî daxwaz dike, em amade nekê bidinê. Belê. Yani em dixwazin hêzê xwe ê leşkerî bidin Amerîka, bira li dijî îşîtê bi kar bîne. Belê. Êvana sivê êvarê dibêjin. Eva karşılığa wî çi dixwaze? Ewa bexşê Amerîkayê dike ya li evî hêza xwe qasî zêde ji bo vî tiştekî ji Amerîkayê naxwaze. Dixwaze çawa naxwaze? Dixwaze ew çi ye yek bi Kurda ve têkildar nebe, bi min ve têkildar be. Az ve çiqas dixwaze didin te. Du dîvî eger bi min ve divê têkildar be, yani bi Tirkiye ve têkildar be dijî îşîtê,
Emi li dijî statüya Rojava bi hev re bimeşin li holê rakin. Daxwaz armanc ev e. Yani eğer Amerika bêje erê tamam tu em bên hêzê xwe leşkerî bide me ez dizî îştikar bînim vê çavê daxwaza Tirkiye belli ye li xwesteriya Rojava were em bi hev re vê li holê rakin. Zaten misyona wan li holê nema ji gor wan. Ji bo vê balkêşa ev e yani Türkiye her tiştî me gotiya li ser mesela Kurd dixuniye. Eğer acaba vırdazî eğer talukeke em çawa bikin şito bikin tekilî Kurda û dosyê wana xira bikin. Hevca dikese em don evî tekildarî Amerika zaten tekildarin. Niha tişkî dizîbêjin vegim ser pirsana. Rewşa Rojava zî giring e. Vana bi hev re têne meşandin. Serok devleti Rusya Putin her daim ısrar dike ki Suriye ve Türkiye bejameft. Armanj vekiliye. Xwesteriya Rojava têxin wekem bên neqeba Türkiye û Suriye. Baga meselî da wekem bên li serok devleti Rusya Putin re li Rusya re ew şaşiyeke mezin e. Baga me li Suriye re ew şaşiyeke mezin e. Daha peşi de zmanu zaman eğer Kurda duhni li dizî rejima Suriye şer bikirana. Em bên bi Türkiye re vebûne yek belkî îro Esad desthilatî nibûne. Gerek vay bir neke gerek ferasata rejima Suriye'yi bizanibe helvesa Kurda duhni çi bû. Tenê mesela Kobanî nine. Kurda qet çekî xwe venegeranda rejima Suriye hetanî îro. Sürekli iriş kırsa o Paris'ten evkas. Ji bo vê ew siyaseta Rusan zî dikokta şaşiye bagame jwar qet gelê Kurd li dijî Rusa yan li dijî devleta herêmê kesîra tiştek negotine. Dixwazin mafê xwe bixwazin. Niha em vegerin mesela taxa Kurda. Taxa me Kurda problem eseran ser. Yekem ev ki em bêjin îro li Süleymaniye. Newsa di rojnamevanê me jin ciwanê gelê me têne kuştin bê hukuk bê haq bê evî lê hikûmeta Herêmê Kurdistan tiştekî nabêje. Ew nabe. Belê Bafîl serokê yenekê birêz Bafîl tiştek got bertek da lê hevce dar ew bû kî pêwîstî ew bû kî hikûmeta Herêmê Kurdistan li dijî vê derkete. Ew nabe ji bo wê em bana hükümet Herêmê Kurdistan dikin gerek li dijî vê peymana Türkiye û Iraqê derkevin. Sweda ew peymana vegere ser Herêmê Kurdistan. Îro da vegeriye zaten. Îro da vegeriye. Yani mesela rexsinek nine cardan bana hükümet Herêmê Kurdistan dikin, canki bana biraz berzanî dikin, em din rokê pêş da vê helvesta xwe li dijî dagirkeriya yani siyaseta îlaka Türkiye bigarin. Dember vî derkevin. Em ne li dijî Türkiye şer bikin. Çeka bugün ders koy. Ve bir siyaset ile hember bir derkemen. Ev berprestiyar eve. Şu ev yek. Dedi vi naha doğrudan minaka Rojava heye. Rojava gave ki pir baş avet PYD bisto neh partiya. PYD bisto neh partiya. Böyle bir tahmin dikim meheke yan bistroya dakhwani ektan. Lidi jivi ilhaka başur. Dişeki pir barkirşani zaman li hember vê derketin banga Herêmê Hikûmetê Kurdistan kirin gotin li hember vê îlaqê derkevin. Lê zimanekî ner bang kirin. O niha li Herêmê Kurdistanê eger PYD û yeneke hîn zîkanin bêjin em Kerkûk dilê Kurdistanê ye. Kak eger Kerkûk dilê Kurdistanê ye yeneke çima bi Îranê ve hêzê Şîî ki piştgiriya Îranê ve li hev kirin Paristinê xwe walî hilbijartin PDK zî wek bi hêzê evî Türkmen ya bi piştgiriya Türkiye siyaseta Türkiye ve li hev kirin çima yeneke û PKK wek Hürd Partiyê Kurda li hev nekirin. Mesela giring eve îro rûreşiya giring îro eve yani gelê me li vê dinire partiyê me li hêzê Şîî û hêzê Türkmen re îtifak dikin bi xwe re îtifak nakin. Yeneke û PDK. Yeneke û PDK. Yek bi hêzê em bên Şîî re yek bi hêzê Türkmen re dikin. Banga me ji Hürd Partiyê me re hemû partiyê me re de eger hûn bi rastî dibêjin Kerkûk
دل کردستانیه و شاید گرک لسر کرکوک شخص آستنگی هوا شخص پروبلم هوا هون نه هفته بکنه سری ده. بله. دوید خود دست به که هر بجارتنی دا وکا پارتیه کی هم بیجن وکا سیوانه کی تبلیبه بانا شخو یکسر لوی داره دستلاتداری دست کرده دابون و هجماره که پر زده به آوایی که بوی دنگی قواتیه گرتن نه انجمن تنه کرده به دست خستن لی او به پیک ناته پشت ویجش خو دیجیتی حتی نه بردوام کرد. لباشی که هم بیجن آوا کرنا هم بیجن بارگه که اوساکی جبو تایبتی جبو شنگالی تچواته و لهمبری ویاد وی چه بکره؟ سر وایز بیجم بدم سر مثلا کرکوک ده ام باش دزانن که دهنی باشیا رفراندوما سرخابونه بله. به دویا پیشنگی ایرانی اشکرا گوتن zaten Türkiye گوتن به پیشنگی ایرانی همو دولت داگر کرد ام بونه یک مثلا کرکوک دیالا مل دست کرده گرد لهرم کردستانی گرد مزه دو ایران و ترکیه کرکوک دیالا و کمبین مسئول و فلان بیوان همو باجارم که دوین وکل سر نخاشیه اونا دست هرم کردستان گرتن حکومت هرم کردستان گرتن ایرو یعنی که و پدکه ایکل دست وان کرکوک گرتنه به زمانه را اتفاق کنه. او پروبلم کن از نه. ناره کردا پر دبن یک جاره کی دبن یک نشکاوه دبن یک اوله کرد نکارم ببن. پروبلم مزن اوه هون جبو اتفاق شیا که بکن استیخا خوارد کن هون تعویض دادن. یعنی هون جبو ترکمن جبو ترکیه هون اتفاق بکن ترکیه هون تعویض دادن استیخا خوارد کن. یا شما هون پدکه و یعنی که وارن بر هفته دست هفته بیرون هر دو پارتی کردن اوخاس بدل مزن مدانه هون استیخان هفته را خار نکن هون شما دست خود رژه هفته نکن هون شما پارتی میدن مزن رو دارن بوان یعنی جمع هفته نوسا پروپلم مزن رو او پروپلم که می مزنه مثلا بشیخا ایرو تلکا که مزن اوه که ترکیه بو هزکی فرمی وسا بله بله براخرا لهفته بکن اگر چاوی وان ببره برتکی جهانه برتکی هرم کردستان هر چهار پرچه کردستان لدی جیوی بهز در نکبه احتمالا مزنه که هرشه شنگاله بکن بله تنه شنگال نه سر دیشتر شنگاله بکن باشیه روجاوا و هر وای و وکم بین باکر هرم کردستان بخو جبوه او گاوا کن نهیه گرک همو پارتیه ما رخصتنه ما رشنبیره ما سیاست مداره ما ve peymana Türkiye ya panze tabaqe binirxinin bidin berçava tişteki nuyal jugo ve helvestaka nuh birin yakiti geningal jvedere da li bakurzi jibo me giringa kame çibikin alam dasmeda çeteme bikin la jibo ve rojava gavaka girin da vajiye daxaza be anakese raber cemevde zahmete ana kese zani tekili bir İran Türkiye ve haya em de zanın zahmete le gerek çibikin İro tevdemu ana kese lorajava bejemevde. Eğer bejemevde gavaki bavajın bu aminakl bu bakurul bu başur. Beli. Parti ne hatın berhevodu em bejin vakaku ve dest nişan kiriye ki avan ne kirin dijitiya xuya em bejin ya ji siyaseta xuya teka kesi ya partiye ligori bejin partiye berdevam kirin gel çipke yani. Em bejin pedeke gwaz nabım yekitiye naxwazım yeneki gwaz yekitiye naxwazım o wiçay geldi ve çipke yani disa naqaba heri evki eşa heri mazan ser geldi ve gel çavaki helbest nişamda xud çavab rexistin ki. Naha hinek xabata me heye ez naxwazim li ser biskinim yani tişkî divê yaşayên bertine li holê ger wisa be eger partiyê me wek pêşengiya vî karî nakine hînz bi çavê partiyê berjewandiyê partiyê lê dinirin îro jî ew xas taluka mezin e ew xas torpêşkirin mezin e kûr û ferê li ser rojeva û li ser başûr em bana gelkin tamam yek bi dîvî em şewa bikin şito bikin wek em bên Rusipiyê me Seydayê me Rewşenbîrê me wek divên qadurê me bi ser bixwe yek xadê mehfê xwinin xadê gotina xwinin xadê helbesta xwinin Evna giraniyekî bidine ser yekîtî ji bo wê
باگمش همو گلی مره سیده مره قادر مره روشنبیر مره لسر سیاست کرد دایک مره دایک مره که سوی وار چاوان به استرن قیرین آوان هم دبیزن جبوه گرک بانا پارتی کردا کن گرک بر تندی رخنه پارتی کردا بکن قادر سیاست بکن اون چه معنی نجمم دای کانم بیجم کرو اون چه معنی نجمم من مکا بیجم اما دای کانه بیجم ای ینکه ای پدکه اون چه مال سر مثلا کرکول هر نکن ای پارتی میدنا اون چه مال هفت نکن ما دولت دشمن دخوازه و گیش کر هولی راکه هون نابر خدا هون دست خود رج هفت نکن بانگمال دای که مره روشنبیر مره جهبو قادر می سر بخوره ای که خادی گوتنا خانن باندور بدن سر سیاست کرد سر پارتی کرد رخنه الوان بکن بله مالا و هات نرین خواب مرا پار بکر گره سپاس کنم بود در مالا و سرچه